Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg ke nna ke Adimilo Malusi mme ke na le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Batho ba le supa ba tlhokafetse fa sejanaga sa Polo le Mercedes-Benz di thulana kwa tseleng ya R101 magareng ga Motimole le Mokgopong kwa Limpopo. Go fitla ga jana go tlhokafetse batho ba le robedi mo mebileng ya profense eo mosong ono. Se ke morago ga gore mopagami a tlhokafale fa sejanaga se a neng a se pagame se thula trucka kwa tselafefong ya N1 gaufi le Musina. Mapodisa a ditirelo tsa tshireletso ya batlotlegi ba le robedi ba ba bonalang mo kgatisong ya video ba keteka batho ba le bararo kwa tselafefong ya N1 mono Johannesburg go sa le gale kgwedi eno ba tshwerwe thapama eno ke bokaedi jo bo ikemetseng ba dipatlisiso kgatlhanong le mapodisi kwa seteišeneng sa sepodisi sa Sandton kwa bokone jwa Johannesburg ba solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Randburg ka moso. Arrangements have been made with the suspects to hand themselves over today at the Sandton police station, and we processed them as they arrived, and only when we arrived here there were only 7 that were here, and then the 8th one came after that, and then all of them as we speak have been processed, and they are now being detained in the police cells. Tomorrow they will be appearing in court at the Randburg Magistrate Court, and the charges are assault, pointing of firearm, and malicious damage to property. Tona ya motlakase Kgosientsho Ramokgopa a re magato a kgaogo ya tlamelo ya motlakase ga a fokotsege. O ne a bua le babegadikgang ka ga kgatelopele e dirilweng mo tiragatsong ya leano la puso la energy kwa Pretoria gompieno. Ramokgopa a re kgaolo ya tlamelo ya motlakase ga ya tshwanela go feta legato la boraro. I did make the point that we want to keep it at less than 15,000 megawatts, but you can see as a part of our optimistic scenario when we did the winter outlook, and you can see that we are not keeping to that, and we do admit that it's an area that requires attention because of course it takes on the available capacity, and therefore the correction that you introduce as a result of the elevated UCLF is the instrument that you use is the intensification of load shedding. So that has got a direct bearing on the intensity of load shedding, and that's why I make the point that is an area that is receiving attention. Of course, I did make the point that when the unit trips, it means that they are out there, they are not providing us megawatts, and that's why we need to make these efforts to make sure that we stop the units from tripping, and that's what then imposes on us the need to revise upwards the intensity of load shedding. Mopresidente Cyril Ramaphosa o solofetse go tswalela a conference ya Liki ya basadi ya ANC gompieno. Conference e tshwaretsweng kwa Nasrec Expo Center mono Johannesburg e ntse e tsweletse mo malatsing a le mararo a sa tswang go feta. Baemedi ba feta 3,000 ba setse ba voutile mme ba santse ba letile dipholo tsa ba ba tla tsenang mo maemong a bale batlhano a kwa godimo ga mmogo le ditokololo tsa tlaleletso tsa komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya Liki. Moeteledipele wa Action SA Herman Mashaba wa amogetse ditokololo tse dintšhwa go tswa mo makokong a mangwe kwa North West. A re ditokololo tse dintšhwa tseo di le 100 di tswa kwa sedikeng sa ngaka Modiri Molema. Mashaba o ne a le mo leetong la malatsi a le mararo kwa Mahikeng go ikgolaganya le ditokololo tsa lekoko. Setlhopha sa maloko a lekoko la Action SA ba kopane mo Mahikeng go amogela maloko a mantšhwa. Bontsi jwa maloko ba tswa kwa masepaleng wa Ditsobotla le Mahikeng. Lekoko la re le na le makala a le 115 mo profenseng ya North West. Presidente ya lekoko a re seno se bontsha kgolo mo lekokong la gabo. This is the first time for me or for our party to launch 12 branches in one sitting. It would have been lovely to launch all 14, but because we've got a constitution, so they discover the other 2, they still need some work to be done before they can obviously allow them to launch those branches. Lekoko la re le emetse fela letlha la ditlhopho tsa ngwaga o tlang.
We can call the elections in a month or so. We'll be able to really contest. I think our strategy in 2021 local government elections gave us some good insights and some good learnings. Ntlhopheng wa botonakgolo wa lekoko la Action SA mo North West a re ba tlile go dirisana le magosi fa lekoko la gabo le ka fenya province eno. Ke a go dirisana le magosi ba ke tshwanetse gore ke dire nabo ka gore bontsi ba batho baagi ba bokone bophirima ke batho ba tswang ko metseng. Maloko a lekoko a solofetse go tshwara conference ya lekoko ya melawana mo dikgweding di le pedi tse di tlang. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Motshola matlotlo yo sa tswang go tlhophiwa wa liki ya bašwa ya ANC kwa sedikeng sa ngaka Modiri Molema kwa North West o tlhokafetse. Dikgang Pule wa dingwaga di le 13 wa amegile mo kotsing ya sejanaga mosong wa gompieno. O ne a tswa kwa Lehurutshe ka kwa ntle ga Zeerust morago ga go tsena kgotla kakaretso ya sedika ya liki e mo tlhophileng go nna motshola matlotlo maabane. The ANC in the province has learned with sadness the untimely passing of comrade Dikgang. Comrade Dikgang met his death from the Regional General Council that has just elected him as the regional treasurer. This has saddened us because this loss comes at a time when the movement, the African National Congress, his movement needs him the most. Mosetsana wa dingwaga di le 17 wa kwa Bloemfontein wa betse barutwana ba le 43 ba sekolo sa Kodisang Gagau Intermediate kwa polaseng ya Glen Ditlhako. Kagiso Ranoko kokwanya ditlhako tsa sekolo le matlole a go reka dijo le go abela barutwana ba sekolo sa primary ka setheo sa gagwe sa dithuso. Go thusa batho ba ba humanegileng ke mokgwa o mošwa Kagiso Ranoto a lekang go fetola lefatshe ka one. A re go abela ba bangwe ke sengwe se a batlang go se fitlhelela, mme go tlhoma mogopolo wa gagwe mo thutong go tlhotlheleditswe ke mafoko a itsegeng a ga Nelson Mandela a reng ga gona naga epe e ka tlhabologang fa baagi ba yone ba sa rutega. Letsatsi la boditšhabatšhaba la ga Mandela le ne le tshwaiwa ke lefatshe lotlhe ka labobedi o fetileng. Ke ka mokgwa ke godisitsweng ka teng and ke ikutlwa ekare ke purpose ya ka mo botshelong gore ke thuse batho, ke naye batho and that ke sa lebala batho ba senang. Mogokgo wa sekolo sa Kodisang Gagau a re monelo ono o tla thusa thata go lekalekanya maemo a barutwana mo sekolong sa gagwe. Ke tiro e tonna thata mo go rona mo sekolong. Gantsi bana ba rona ba sekolo se ba ruta ke ba tlhaga mo mapolaseng ga bana bo ditlhako ba batla le ka ba di bitsang di slipper e bolotse dialo se dira gore bana ba rate sekolo ba dilo ba itse gore bona ba tshwana le bana ba ra tshwana la rotlhe mo sekolong. Ranoto o na le dingwaga di le 2 a tsamaisa mokgatlho wa gagwe wa go thusa batho, mme a re o solofela gore o tla ama matshelo a batho ba le bantsi. Letsatsi la ga Mandela le le tshwaiwang fa Phukwi a tlhola malatsi a le 18 ke letsatsi la boditšhabatšhaba la ngwaga le ngwaga go tlotla madiba. Go dirwa ditiro tsa go thusa ba bangwe mo kgweding yotlhe ya Phukwi. Kamogelo Siekwi, SABC News, Glen. Khabagare ba emanokeng kwa Northern Cape le North West ba re batla tswelela go ema banyana nokeng le fa ba latlhegetswe mo motshamekong wa bone wa ntlha. Ha ba ka tswelela go tshameka ka tseleng tseng jalo le go dira ditšhono ka tseleng tseng jalo mme ba dirise ditšhono tse ba di bona mo motshameko wa bedi ba ka fenya. They must just do their best and we are behind them and we are proud of our team, South African team. Ke bona re na le tšhono ya gore re ka fenya metshameko mebedi e setseng. Even if they lost, we're still proud of you girls. We know, or women, we know that you'll do better, and whatever the result, we're proud of you. Banyana ba rona ba kgona go bakanya mo le mo a kopela re kaya. And they shouldn't be very sad about it because they pushed very hard and I really think they can do better. Motwetso se le bale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Dine di le kalo tsa maitseboa ano ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.